Erdoš, dame i gospodo, malo buke za njega, molim vas. Stunt Rider čempion, naše goste, stari znanac iz Mađarske, imat ćemo ga prilike danas gledati nekoliko puta. Bez gledanja na zadnjem, savršeno davno, jedan veliki pljesak, molim vas, naš stari gost iz Znanac, Čaba Erdoš. Dakle, još jednom obještavamo svi vozači klase 16, pripremite se za startak na svojim vozilom među vremenu. Ako niste vidjeli ovo izbliza, kaciga je bila na podu. Dajte Osijek, malo buke za ovo. Definitivno se ne viđa svaki dan ovakav show. Ne znam uopće kako bi nazvao ovo, što na čem stoji, šta je to, romobil s motorom, kaj? Kako bi to? Ovako mi izgleda kratka čistoća u Mađarskoj, to svi rade, to nije niš čudno. Na start, hvala.
Champion Žaba iz Mađarske, naše stari prijatelji goste, njegova ekipa, još jedan veliki pljesak za njih.